Yesu ashimwe. Peruka kumva muri iyi minsi ivuga ishize ejo bundi umuntu umusivuga izina rye ararwara ngo dore ku nkingo baramubwira ngo itunganye ngoya nyabuna idore ugeze ku nkingo ugeze ku mwanya wa nyuma itunganye atura gusa ihane ngoya ndasanga abasokuru ukabavuga basekuruza ndasanga kandi nyina arahwera arahwera nyine bene inzira ya mbere izatugeza mu ijuru ni uko kwizera Yesu Kristo. Aho hantu ni aho hantu ko niba mbabona mwese twese ukutungana hano twese iwacu ni mu ijuru. Amen. Uku twese twarizeye Yesu. Twese iyo nzira nuko no kuvuga ngo dufite uburenganzira bwo kugera mu ijuru iwacu kubera ko twamize. Dusome ijambo ry'Imana. Dusome muri Bibiliya zacu. Dusome igitabo cy'Itangiriro igice cya mbere n'umurongo wa mbere wonyine. Ni ijambo rizarimera nk'ikorasi ku bantu bose. Itangiriro igice cya mbere n'umurongo wa mbere wonyine. Iravuga ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Amen. Mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Amen. Dusome kandi Zaburi. Dusome kandi Zaburi 115. Zaburi 115. Dusome umurongo wa 16 wonyine. Zaburi 115 umurongo wa 16 wonyine. Biravuga ngo ijuru ni ry'Uwiteka ariko isi yayihaye abantu. Amen. Ijuru ni ry'Uwiteka ariko isi yayihaye abantu. Amen. Turangirize mu gitabo cy'Abafilipi. Abafilipi ibice 3. Dusome ku murongo 21. Dusome ku murongo 21. Abafilipi ibice 3 umurongo 22. Haravuga ngo naho twebweho iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje umukiza ko azava ari we mwami Yesu Kristo, uzahindura uyu mubiri wo gucishwa bugufi kwacu akawushushanya n'umubiri w'ubwiza bwe, kuko afite imbaraga zo kumubashisha kwigandurira byose. Amen. Uyu murongo wa 20 naho twebweho iwacu ni mu ijuru. Amen. Aya magambo dusomye yose ni amagambo tumenyereye kandi yumvikana vuba cyane. Imana idufashe kugira ngo tuvuge ko twumva dushaka kuvuga muri aya magambo. Ariko mbere yuko nsubira kuvuga ahasomye, reka nsubire ku magambo twatangiriyeho kare, inyigisho za mbere cyangwa se indirimbo za mbere. Baririmbye indirimbo mu gitabo cyo gushimisha 375, hanyuma tugiraho commentaire
avuga ngo Yesu yarazutse, habayeho umunsi Satani aratsinda. Tiyaheza Yesu mu gituro, sibyo? Siko twaririmbye ibyo byarabaye, Imana ishimwe. Nyuma yaho haza commentaire, uyoboza aravuga ngo umuntu yaravuze ngo Satani ni umurwanyi, ngo ariko kandi si umuneshi. Siko? Satani ni umurwanyi, ngo ariko kandi si umuneshi, tazanesha. Azahora atsindwa. Umva bimeze neza, haleluya, kuko Satani yatsinzwe. Amen. Amen. Tukumberewe neza kuko tuvuze ngo Satani yaratsinzwe. Reka mbabwire, Satani ntiyatsinzwe. Yesu niwe wamutsinze, ariko wowe nturamutsinda. Uranyumva neza? Uranyumvise aho hantu? Yesu yaramutsinze koko, kandi Imana ishimwe. Yesu yaramutsinze, ariko wewe turamutsinda. Uracyari ku rugamba. Uranyumvise aho hantu? Haleluya. Wewe nanje titurageraho turambura ukuboko tuvuge ngo twatsinze. Turacyari ku rugamba, kandi urugamba turwana ni mu gitondo, ni ku manywa, ni nimugoroba, ni nijoro, ni mu gicuku, ni mu rukerera, iminsi yose turi ku rugamba. Turi ku rugamba, turatsinda. Muranyumvise aho hantu? Yesu yaramutsinze, Imana ishimwe. Kandi ni ukuri byarabaye. Bibiliya iravuga, iyi Bibiliya dusoma izivuga ngo iyo hatabamwo ijambo rivuga ngo Yesu yarazutse, iyo ritabamwo iryo gusa ngo Yesu yarazutse, iyi Bibiliya ibimeze nk'ibindi bitabo byose byanditswe n'abanyabwenge. Mu masomero y'ibitabo hariho ibitabo birusha Bibiliya kuba binini. Hariho ibitabo birusha Bibiliya kuba binini, bigira amajambo menshi. Abo ni abanyabwenge. Baza bagira igihe cyo kugisoma, bakabikoreraho ubushakashatsi bya bindi mwigisha yatubwiye. Haleluya. Ariko byageraho bakabishiraho, tibiye bikivugwa, hakandikwa ibindi. Niko bimera. Ariko Bibiliya biravuga ngo ni impumeko y'Imana. Amen. Yoyo nico gitabo kimwe gusa gihora ari gishya mu buzima bw'abantu bacizeye ari. Haleluya. Hariyo bagiteye umuge, hariyo bata pe kumubwira ngo Bibiliya bavuga ngo se Bibiliya ni iki, ariko kubizera Bibiliya ni igitabo cy'agaciro kandi cyiza, kiryoha buri mwanya wose kugisomye. Kuri bamwe, kuri wowe ugikunda, ariko kutagikunda muri kubona aba bayisilamu bari batubwiye bari mu kuja impaka n'abakristo kuri Bibiliya bakayicamba uhagira Imana. Jewe nizo ntabwo kuzumva, numva bayicambye cyane ko ndashaka kama bifuza kama ngo abantu boja kuncumuza. Barandukira Bibiliya, bambwirira Bibiliya nabi, kavuga ngo reka nihe kubumva ahubwo taje kubabara. Amen. Ariko kuri twebwe Bibiliya ijambo ry'Imana. Kuri twebwe iyo dusoma Bibiliya tuba tuvuze ngo Imana kwiravuga, Imana yacu yavuze. Amen. Nahizivugira muri Bibiliya. Rero murahiriwe mwebwe mwumva Bibiliya. Rero narivuze kuri iryo jambo kunezerwa cyane ngo Satani yaratsinzwe. Ni byiza, yaratsinzwe, ni Yesu wamutsinze. Ni Yesu wamutsinze, ariko twebwe turamutsinda. Tubimenye uko turamutsinda, kuko twoba hano burya tukarwana umunota wa nyuma ugatsinda, sibyo? Shoshoka
ugatsindwa ku munota wa nyuma kandi wararwanye ariko ugatsinda. Cyo kimwe nuko woba utazi ku munota wa nyuma ukinjira mu gakiza ukaburagiye. Hari byo abanyabwenge bazavuga ngo ni predestination. Amen. Bya bindi kwa Imana arabo yandikiye ubugingo cyangise wa mubandi ni mubandi wari kumwe na Yesu umusaraba. Cyagisambo cyari kumwe na Yesu umusaraba. Tiyigeze asenga, tiyigeze aririmba, tiyigeze atanga ituro, habe n'umunsi n'umwe yari umwibyi agenda amena amazu y'abandi, yica abantu b'abandi, ariko ku munota wa nyuma gusa aravuga ngo Yesu we uzanyibuke. Uko gusa Yesu aramubwira ngo ni none sinzakwibuka mu gihe kizaza, ariko uno munsi wa none turi bubane nawe muri paradizo. Amen. Rero tunezerwe ko Yesu yatsinze Satani. Bibiri ikatubwira ngo ko Yesu yamusinze niko natwe azaduha imbaraga zo kumutsinda. Ariko uno munsi sinuka amavuga ku giti cyane muvuge ngo Satani yaratsinzwe kuri je. Jewe ndacari ku rugamba. Wenda wewe birashoboka. Wenda wewe birashoboka. Ariko jewe ndacari ku rugamba. Amen. Twasomye Bibiliya tugiye kuganira ijuru ry'abera. Amen. Haleluya. Tugiye kuganira ijuru ry'abera, tuganira abazarijamo, tuganira ibyiza by'ijuru. Twese hano ibyiringiro byacu nyamukuru no kuja mu ijuru. Sibyo? Aho mwebwe naje ndimo uru rugero twese turaha. Twese Yesu ashimwe. Uko mbaye mbabona mwese ibi bigezweho uno munsi wa none biri mu isi ya none ntaco bigiha bitubwira. Kuvuga ngo tuje mu buhanga, twiga ubuhanga, dushake projet, dukore imigambi, tugura amaparaseri manini, twubaka amazu y'imitamenwa, tugire za modoka zarukururana kuri twebwe ururungano dufite twebwe. Ku bana bacu yego. Sibyo? Ku bana bacu. Ariko kuri twebwe ubwite cyanje nawe ntacu bikitumari. Siko? Amen. Wenda nimba hari uko ahabyumva abishaka Imana imufasha. Ahubwo azatubwire tumusengera. Tumufashe kumusengera ntacu twamufasha kuko imigambi projet y'uno munsi ntacu twakora. Mu minsi iri imbere mikeya hano mu Rwanda uko twabyumvise iri koranabuhanga ngo ntawe uzosa gutwara amafaranga mu mvugo bakecuru banje, ngo ntawe uzosa gutwara kuja guhaha no gutwara telefone. Niko niyo seguro bahaye bategura. Ejo bundi musumva babitangaza bavuge ngo nta mafaranga umuntu azosa gukora ku ifaranga dayo. Amafaranga yose ni kuri telefone. Nuja kugura rengarenga ni kwari dodo. Nuja kugura dodo ujane telefone. Nuja kugura umuneke ujane telefone. Nuja kugura ibombo y'umwana kuri telefone. Mwitegure ubwo buhanga ko murabona ko tuzoshobora. Ariko uzaba tugiye twibone jewe ndi kumuzumva hanze babivuga. Ubu nivyo bahaye bahiririmba ko barashaka ko barakereya ko barigisha abanyagihugu biwabo iriya mu byaro kugira ngo batangire kubimenya. Hariyo amashira hamwe bishinzwe kuzagenda kigisha abakecuru biriya babagurira agatelefone gatoya bamwigisha ingene zoza yishura, ingene wundi azoza mwohereza amafaranga akayabona, ingene zoza yakuramo. Ubwo ni ubuhanga.
iyo ni tekinoloji niko bayita iri kwiraza kuba. kandi reka mbabwire hano mu Rwanda mwitegure, turi mu Rwanda mu minsi mikeya tuzoba tubibona. mu itorero nta gutura ukoresheje amafaranga y'inoti paka ni kuri telefone. Kuri telefone tuzitegurire, abasaza tuzitegurire. urumva tuzitegurire bizaba. Yesu ashimwe. hanyuma rero iragaruke ku ijambo twasomye. nari mbabwiye ngo tugiye kuganira, jewe bambwiye ngo tuganire, none numvise umutima wanje umbwiye ngo tuganire ijuru. Dukunda kuja mu ijuru, tuzoja mu ijuru, turirimba kuja mu ijuru, kuva twatangiriye mu gitondo tuvuga ijuru, indirimbo ni ijuru, abigisha no kuja mu ijuru, tukanezerewa ko tuzoja mu ijuru, tumerewe neza ko tuzoja mu ijuru. Amen. Amen. Tuziza cyane kandi naje ndabikunda, tuzoja mu ijuru. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Ariko mbabwire rero ngiye kubabwira, hariho ibisabwa kugira ngo tuje mu ijuru. Izo tuza kuvugana. Twasomye mu gitabo cy'Itangiriro, niwo murongo wa mbere muri Bibiliya. Niwo murongo wa mbere wo muri Bibiliya. Byavuze ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Shiraho point kadomo. Mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Ibindi bintu byose bitarabaho, bitararemwa, igikorwa cya mbere cy'Imana kwari kurema ijuru irema n'isi. Nicyo gikorwa cya mbere. Mbitekereza muri iryo jambo nasanze ndabigereranya muri ubu buryo kugira ngo mvuge mu mvugo mwumva. Haleluya. Imana yaremye ibihugu bibiri. Ibihugu bibiri. Nivuze ngo isi zibiri ni byiza, wenda isi yose ku isi yose ni imwe, ni byiza cyane. Ariko urenda natekereza ngo reka nkoresha izindi bihugu bibiri, niho mubyumva, niho ntekereza ko ariho mwabyumva cyane. Imana yaremye ibihugu bibiri. Igihugu kimwe icyita ijuru, ikindi gihugu icyita isi. Haleluya. Mundebe kandi munumve. Murashaje, murakuze, ayo magambo wenda n'ayabatoya, ariko mwihangane muyumve. Zambivuga gutyo. Yesu ashimwe. Kuko turagenda mu ijuru, kandi abasaza nico dushaka ngo tuje mu ijuru. Sibyo? Haleluya. Imana iremye isi ibihugu bibiri. Nico kindi Imana yakoze mbere. Iremye ibihugu bibiri, igihugu kimwe cyita ijuru, ikindi gihugu cyita isi. Kuri twabizera ni ibyo bihugu gusa. Ku banyabwenge si ibyo gusa, hari ibindi bita za planete. Nabyo birahari. Ukuri iriya zuba tubona ni iyindi si, ukwezi ni iyindi si, inyenyeri ni iyindi si. Aho ni mu banyabwenge. Sinjiyo timwabyumva, naje sinabishobora. Amen. Ariko reka mvuge ibyo twumva. Yesu ashimwe. Isi ya mbere y'Imana twasomye muri Zaburi, haravuga ngo ijuru ya si ya mbere yitwa ijuru ngo ni y'Uwiteka. Amen. Amen. Ni y'Uwiteka, ni y'Imana. Ngo na igihugu cya kabiri cy'isi ni icy'abantu. Ngira ngo birasobanutse. Haleluya. Bibiliya irabisobanuye. Ijuru ni iry'Imana, isi ni iy'abantu. Yuko Imana yabiteguye. Hariya twasomye mu gitabo cy'Abafilipi, Bibiliya bivuga ngo naho twebwe. Haleluya. Twebwe gabari mu isi, twebwe abantu nubwo turi mu isi, ariko iwacu ni nuko.
no kuvuga ngo aho nasomye ndangije kuhavuga kandi murahumvise kanongereho. Yesu ashimwe. Reka maze mbabwire ubwo buturo izo si zibiri, ibyo bihugu bibiri Imana yaremye ni ubuturo bw'ibyo yaharemeye. Yesu ashimwe. Ni ubuturo bw'ibyo yaharemeye. Mu ijuru ni mu buturo bw'Imana. Mu ijuru ni mu buturo bw'ibyo Imana yaremeye mu ijuru. Haleluya. Mu ijuru kandi ni mu bwiza bw'Imana. Mu ijuru kandi ni ahera h'Imana. Mu ijuru kandi niho ku ntebe y'Imana. Mu ijuru kandi niho abera bazaja kuba. Ni ukuvuga yuko twebwe n'ubwo Bibiliya yavuze ngo isi yayihaye abantu, twebwe abantu mbere yuko tuza mu isi twari mu ijuru. Tinono bigizote. Haleluya. Mbere yuko tubaho wari uri he? Mu ijuru. Wakuzaho wabaga icugi. Taho wabaga. Taho wari uwomenya wabaga. Ariko reka ngubwire kuko mbere yuko uza mu isi wabaga mu ijuru. Wabanaga n'Imana. Wari mu maboko y'Imana. Wari mu kiganza cy'Imana. Imana iragutuma. Haleluya. Imana iravuga ngo wewe ndagutumye mu isi. Genda mu isi. Uwo munsi inda yawe ibamo. Sibyo? Nyuma y'amezi 9 uravuka. Uvuka uri umuhungu, undi avuka ari umukobwa. Amen. Haleluya. Haleluya. Ubwo wavuye mu ijuru waje mu isi. Hano mu isi tiwaje kuba umutako w'isi. Reka mbabwire aka kantu. Tituri umutako mu isi. Ahubwo dufite icyo twaje gukora mu isi. Turi intumwa z'Imana kugira icyo dukora mu isi. Bibiliya ivuga mu gitabo cy'Abefeso ngo turabe Imana yaremye. Ngo ituremeye imirimo myiza. Haleluya. Imirimo myiza yo twaje mu isi gukora. Titwaje mu isi gusa ngo tuje kuba umutako dushirwa hariya baza batureba. Oya, twaje gukora. Twaje gukora. Haleluya. Iyo tuvuga gukora dukora sinzi irimo dutekereza icyo tuza dukora ngo ni ikihe. Haleluya. Muri bimwe twaje gukora Bibiliya yavuze nanone muri kiriya gitabo cy'Itangiriro waje kugira ngo muri wewe Imana yongere. Imana yongere irememwe abandi bantu. Uwo ni umurimo twaje gukora. Amen. Twavuga ngo twese dukomboka mu muntu umwe. Mwisi uno musi wa none ko baraharura hafi miliyari 8 y'abantu batuye ku isi. Kuvuga ngo bavutse ku muntu umwe. Twotangara. Twotangara. Mperuka kubona kuri televiziyo mu Bugande umugore umwe bazamwerekana ngo afite abana 42. Umugore umwe kandi ukiri na kabuto uko bazamwerekana 42. Amen. Reka vuga haka. Haleluya. Twavuye mu ijuru tuza mu isi, tuza gukora mu isi. Amaherezo tuzosubira mu ijuru. Birumvikana? Amen. Twavuye mu ijuru tuza mu isi, dufite igihe mu isi, ariko amaherezo kandi tuzosubira mu ijuru. Nidusubirayo nta handi twebwe ubuhanga bwacu bwa Bibiliya nta handi bivuga nta kindi tuzosubira kumenya kizaba igihe tuzoba dusubiyeyo. Nta handi so turimba ngo milele tutapoka. Milele tutapoka nyumbani mwa Baba. Na sinzi rero icyo kindi kizaba nyuma y'iyo milele
naje ntimukimbaza sinkiza ariko ico numva uko tuzaba turi mu isi none ariko tuzoja mu ijuru twavuyeyo tuza mu isi kumara igihe gitoya kumara umwanya mutoya ariko tuzongera dusubire mu ijuru. Amen, amen. Ubu rero ni waho ngaho ibyifuzo byacu twese, umunezero wacu twese, indirimbo turirimba twese, ibidutera umunezero ni ukumva ngo tuzaja mu ijuru, tuzaja mu ijuru, tuzaja mu ijuru, tukumva umuriro wamyugurumira, tuzagenda mu ijuru. Iryo jambo yo ngo tuzoja mu ijuru, iyo aba tutararimenye tuba twarishwe n'agahinda, tuba twarishwe n'agahinda ukubura abo twabuze. Abo twese twebwe turacariho ariko twarafushije. Yavuze hano ntawe muri twebwe hano utarafushije, kandi wafushije uwo wari ukunda, wafushije uwo wari ukunda cyane, wari ku mutima wawe. Ariko muri wa mwanya wari uhaye urira, abandi baraza barakubwira ngo komera humura, ngo yagiye mu ijuru, ngo kandi nawe uzamusanga. Pastor, si uko bakubwiye wa munsi? Yesu ashimwe. Kandi bamubwira gutyo uyu mugabo pastor yamakomera, yamayumva imbaraga, cyangwa uti ntaho tuzoja mu ijuru, uriya yagiye mu ijuru, naje zamusanga. Niko bimeze. Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya. Reka mvuge rero gatoya isi kamaze mvuge gato isi tuvuga, Bibiliya zacu zigira ubukene bw'ibyo tuzatuvuga byose, tuzatuzita isi. Ariko hari isi y'ubutaka, hakaba n'isi y'imikorere. Hari isi y'ubutaka yose ni imwe, isi y'ubutaka yose ni imwe. Hano mu Rwanda nico kimwe n'ubutaka bwo muri Amerika, nico kimwe n'ubutaka bwo muri Kongo. Ubutaka bwose ni bumwe, nta tandukaniro buhari. Ariko rero iyindi si zivugwa mu zindi mvugo ni imikorere y'ahantu, iyo bita system. Amen. Iyo system rero niyo ngubu, niyo si ya none ihaye duhindisha umushitsi, niyo si ya none ihaye ikurura abana bacu abandi duhadusengera, niyo si ya none ihaye ikurura abantu bakiri batoya, niyo si ya none ihaye ituma umuntu asiga urugo rwiwe ngo agiye gushaka ubuzima ahantu aruzi yoshe ubuzima bwiwe muri hatari ukara ariko akagenda. Haleluya. Iyo system rero ni imikorere, ni uburyo bw'ubuzima, ni uburyo bwo kubaho, ni ukugira ngo nshaka ingene mbaho, nshaka aho mba heza, nshake naje mvugwira izina, nitwe naka, mbagarare mu cubahiro k'inyanaka, ejo naje nizoza genda abantu bankomera amashyi. Ibyo byose biri mu isi yitwa system. Amen. Biri mu isi yitwa system. Kandi reka mbabwire, iyo si nubogiye kwivuga mutanyumva cyane kuri iyo si. Amen. Kandi ko ndabibona, nabiteguye mpambo na wenda ko mutazumva, ariko mubyumve, mubirebere no mu bana banyu. Haleluya. Mu bana banyu. Yesu ashimwe. Twebwe abasaza n'abakecuru dukomeze tugira umwete gusengera abana banyu, kuko iyo system niyo yamaze abantu. Si ubutaka bwamaze abantu, ni system yamaze abantu. Pastor, the system. Amen. Imikorere. Umuntu akamesha ngo se ngo zoza ngo nicare gusa ngo jewe ntagize uko ngira, ukabishakira iburyo, waburi buri ugashakira ibumoso. Ubu muri ni jambo ugashaka mu nzira nziza, waburi ukundi ugashakira mu nzira mbi. Niba mwabugeze ahandi yatekereza akavuga ngo nabuze icyo gukora, abakobwa akaba yita mu Burayi, ukumva ngo ariko ari idandaza ngo arebe kuko yabaho. Iyo ni system, si ubutaka, ni system. Amen.
birarushije kubyumva mwihanga. Yesu ashimwe. Musengera abana bacu, dusengera abana bacu. Yesu ashimwe. Uza wicara apana hano mu gatatu kandi ubigira umutwaro kandi cyane wa muvyeyi uza wicara. Nimba utagifite umwana wawe mutoya usengera abuzukuru bawe, usengera abahungu bawe batoya n'abakazana bawe. Uzufukama uvuge ngo Mana yanje we urubyaro rwaje, mukagira Imana urubyaro rwaje. Nagize ibisezumwa namurusaye mbabaye namureze mbabaye. Mana we umwite umurebe. Iye imikorere iriho none iramutwara. Ndazumva mwana mugano tukavuga tugasenga tukavuga ngo ko turabona izo tutigeze kubona abo bana bacu, imyambaro tutigeze kubona bambaye, inyifato tutigeze kubona bifashe. Reka babwire iriya systeme ntibakundira kuba muri byabi, ntibikunda. Tumubwire ngo jewe ngo ndiko ndabibona, ntibikunda systeme yaraba. Amen. Hallelujah. Ntibikunda iriya systeme iri mwisi, iri mu bantu, itorero naryo riri mwisi. Ni muri iyo systeme. Itorero abashumba abangaba bari muri iyo systeme cyakobogira kuko systeme iraremereye, ifite uburemere niko kwikorera isi ukayishira ku mutwe wawe. None umushumba naka arayiturosa arava mwisi. Ariko reka mbabwire muri iyo systeme dusengera abana bacu bamenye Yesu gusa. Haleluya. Haleluya. Iyi si rero reka mivuge iyo systeme ni yitera ishyari rikabyara intambara ikabyara kwicana no gusenyerana. Nibyo niho bituruka iyo systeme. Haleluya. Hari ibyorezo ihayiza. Reka mbabwira kandi kantu mwene dataga umuyobozi wacu yavuze ya magambo abiri, ijambo ry'ihumure n'ijambo ry'iterabwoba. Sibyo? Ayo magambo ntazoshira, azobana n'abantu. Umwe azozaza avuga ijambo ry'iterabwoba, uwundi nawe aze avuga ijambo ry'ihumure. Mu gihe cyose tukiriho muri iyi systeme tuzoshira. Amen. Muri iyi si ya none, ejo bundi muri imyaka ingahe ishize mwumvise icyorezo cya corona. Corona bavuze corona harutaro twese nitwari duhari. Corona ni yabaye ibihugu byinshi bakavuga ngo bakinze amatorero kubera corona. Abari twebwe i Burundi ntitugeze duhagarara. I Burundi twebwe ntitugeze duhagarara. Ariko hano naje hano zindukiye nganze i Buganda. Mushikara Nyabugogo barambwira ngiye bukatisha itike kugendari. Arambaza ngo se wari watewe ntubi. Yabwo nje uvuye i Burundi tarukingo ruhari. Ngo habwo none kuraje niko ndaje Buganda. Arambwira ngo mva nkubwire ngo sinorya amafaranga yawe. Ukuvuga ngo kurya amafaranga y'itike ugende uje gushika kuri douane bakugarure ngo sinoruhanje amafaranga yawe. Ngo nakubwira inama subira iwanyu i Burundi cyangwa ugende bagukingire. Iwacu Burundi ko twanze ko tutazokingirwa, none se biragenda gute? Ati niba ufite impamvu ikujana mu Bugande genda bagukingire. Utagiye tushika ku idwane mutambuke, ayo mafaranga sinjya kugarurira. Niba kugarurira kuri douane hariya sinjya kugarurira. Bazundi mugabo twari kumubana mu Rwanda hari Nyabugogo umugabo twari twahuriye ariko tuziranye. Amen. Barambura ati pasteur takumva kuko iwe yarazi impamvu hajya emera genda bagukingire. Takibazo gihari genda bagukingire ugende mu rugendo rwawe ucimanza zawe. Ubwo yamashorera hagenya Nyabugogo hari shitinga hano baza batera induru.
bakingira nuko dai mushike barankingira agakartasi banzaniye bambaye genda gaheza bawundi ataha ngitike rero genda bagenda. Amen amen. Aho nangiye kubabwiye iyi systeme ni itera ibyorezo. Muziho corona yazanywe n'abantu, sindwara yari isanzwe n'indwara ngo yatewe n'abantu, ariko yamwe ku isi yose. Iyo ni systeme. Amen. Mwisi rero turababara, mwisi tukarira, mwisi tukaboroga, mwisi tugapfusha, mwisi tukanyagwa, mwisi tukarwara, mwisi tukabona ibibazo. Simbabwira isi nimwe murabizi muzu isi nta munezero wo mwisubaho, nta kunezerwa mwisi kubaho. Uzubyara baba rwarubyara rwawe rukakubabaza, ubundi yabingumba ubugumba bwiye bukabubabasa, watunga ubutunzi bwawe bukakubabaza, wagira ubwenge bwawe bukakubabaza. Iyo ni isi. Amen amen amen, haleluya amen. Rero mve mwisi katwegendere mu ijuru, niho mu nyumva niko ndabona kubabwirira ubwizo ntibamuzuma, ariko reka mugatse mu ijuru gira twitiguruke tuguruke. Haleluya haleluya amen. Tuzaje mu ijuru koko, muri rya juru twavuze ry'Imana. Bibiliya yavuze ngo ijuru ni ry'Uwiteka, ngo ariko isi ni y'abantu. Amen. Bibiliya ikavuga ngo ijuru ni intebe y'Imana. Navuze ngo mu ijuru ni ku ntebe y'Imana, ni mu bwiza bw'Imana, ni mu cyubahiro cy'Imana. Navuze ngo iyaba tutavugaga ijuru tuba twarahamutse, tuba twarishwe n'ishavu kubera umubabaro wabo twaruze. Ariko iyo mubwiye ngo wawe yagiye mu ijuru, bakakubwira ngo humura nawe uzagenda mu ijuru, uzamukomera. Haleluya. Uzamukomera ukamumva nyine birabaye kandi morali kaza. Umwana wanje zamusanga bakagusomera ijambo rya Dawudi yaravuze ngo umwana wanje yagiye, ngo iyo agenda azagaruka, ngo ariko nije uzamusanga. Haleluya. None yamagambo yose dusoma tuvuga ngo ndimubabare kabadafite ibyiringiro. Haleluya. Ubabare ari kugira ibyiringiro, uwawe wagiye uzamubona. Yesu ashimwe. Amen. Haleluya. Nda wacu tuzabona tukiri hano mwisi. Ndawe. Uwo twatandukanye mwisi, twaratandukanye burundu. Amen. Uwo twatandukanye hano mwisi, twaratandukanye burundu. Ariko haleluya. Nitwizera nabo rimbo yarapfuye yizeye, niko tuzatuvuga ngo tuzahurira mu ijuru. Yesu ashimwe. Tuzahurira mu ijuru. Naho niyo ibyiringiro byacu biri, naho niho tuzaba. Yesu ashimwe. Kamubwira amagambo make. Ijuru rirategurwa, kuja mu ijuru birategurwa. Amen amen. Kuja mu ijuru birategurwa, birategurwa kandi bitegurirwa mu isi, bitegurirwa mu mubiri. Yesu ashimwe. Uwapfuye atarateguye ijuru tazarigeramo. Haleluya. Mwumve neza. Yesu ashimwe. Uwapfuye wamaze kuva mu mubiri atarateguye ijuru tazarijamo. Oya pe tazarijamo. Ariko wateguye ijuru akiri mu isi. Haleluya. Akaba yariteguye akiri mu isi, napfa azaja mu ijuru. Amen. Reka rero mbabwire inzira zibiri zatugeza mu ijuru. Yesu ashimwe. Amen. Inzira ya mbere ni ukwizera Yesu Kristo. Amen. Amen. Inzira ya mbere ni abizeye Yesu Kristo. Abizeye Yesu Kristo. Abizeye Yesu Kristo. Batuye n'akanwa ka. Bibiliya ivuga mu gitabo cy'Abaroma ngo ni watuza akanwa ka
ngo yuko Yesu Kristo ari umwana w'Imana, ngo ukizera mu mutima wawe uzakizwa. Haleluya. Uko gusa iyo ni inzira izatugeza mu ijuru, kandi aho niho twese tuzaduhagarara. Niho hahandi sinzi ndagenda mpuza ibiriho muri none, muri kino gihe cya none, ugasanga abantu, umuntu yapfuye bamwe akazabazana ngo se ngo yari umukristo, siko bakunda kuvuga ngo se yari umukristo, bagatangira kubaza ngo se yari umukristo. Iyo bavuze ngo yego yari umukristo, uzamumva nk'ikintu nyine gisake umenya nk'ikintu kitwa ngo umukristo, ngo ari umukristo nuko ariko bavuga ngo yeye yari umukristo, ukababara kurushaho cyane ukababara kurushaho. Yesu ashimwe. Peruka kumva muri iyi minsi ivuga ishize ejo bundi umuntu umwe sivuga izina rye ararwara ngo dore ku ngingo baramubwira ngo itunganye, ngo ya nyabuna idore ugeze ku ngingo, ugeze ku mwanya wa nyuma, itunganye atura gusa ihane, ngo ya ngo ndasanga abasoko ukabavuga basekuruza, ngo ndasanga kandi nyine arahwera arahwera nyine. Bene inzira ya mbere izatugeza mu ijuru nuko kwizera Yesu Kristo. Ahantu ndaho ko ndamabona mwese twese ukutungana hano twese iwacu ni mu ijuru. Amen. Uku twese twarizeye Yesu. Twese iyo nzira nuko no kuvuga ngo dufite uburenganzira bwo kugera mu ijuru iwacu kubera ko twamize. Amen. Aha, inzira ya kabiri rero nigiye ngiye kuvuga. Yesu ashimwe cyane. Niyo waramaze kwizera, wizera Yesu Kristo, igisigaye icongeyeho tunganya umutima wawe. Yesu yaravuze mu gitabo cya Matayo igice cya 5, aravuga ngo hahirwa ab'imitima iboneye. Haleluya. Yavuze ngo hahirwa bamwizera, yaravuze ngo hahirwa ab'imitima iboneye, ngo kuko ubwami bw'Imana ari ubwabo. Ni ukuvuga yuko umuntu yakwatura akavuga ngo Yesu ni umwami, ariko kandi akaguma mu myanda mu mutima we, akaguma mu bucafu bwo mu mutima we, akagumana ingeso ye, akagumana kamere yiwe, akagumana wa muntu wa kera. Twamubona ahagaze imbere y'abantu tukavuga ngo uriya muntu we yarakijijwe, yatega amaboko haleluya, yaririmba haleluya, yabwiriza bagashima, ariko nimba umutima wiwe utaboneye, inzira yo mu ijuru harimo bariyeri, harimo igisiga. Hahirwa ab'imitima iboneye ngo kuko aribo bazabona. Amen. Haleluya. Shaka kubabwira gutya abavandimwe banje, mbarebye mwese hano twarizeye, ariko igisigaye ni ugusuzuma umutima wawe, ni ukumenya ingene umutima wawe umeze. Haleluya. Umva ngubwi tibisabye kuvuga ngo uri umusore, uri mutoya cyangwa urashaje, kuko umutima wawe ni uwawe. Tiduhatubwira abapfuye ko turabwira abakiriho. Yesu ashimwe. Nubwo mufite imyaka yo hejuru, iriye yo hejuru, abasaza b'imyaka igiye kuba 100 bari hano. Yesu ashimwe. Abakecuru b'imyaka igiye kuba 100 muri hano, ariko kuba mu gihari subira inyuma. Baza umutima wawe, wese umutima wawe witeguye kuja mu ijuru. Mutima wawe witeguye kuja mu ijuru. Mutima wawe witeguye kuja mu ijuru. Uri pasiteri w'umutima wawe,
urumwongere umutima wawe. Salomo yaravuze ngo rinda umutima wawe, rinda umutima wawe. Bwana asifiwe sana. Rinda umutima wawe, rinda umutima wawe ubwawe wewe wenyine. Rinda umutima wawe kurusha ibindi byose birindwa, kuko niho hari inzira ikujana mu ijuru. Tuba tubirima ngo tuzoja mu ijuru. Muri ibyo yaravuze ngo kwa data mu ijuru ntawe ubabana. Ariko ikindi gitero cyo hepfo yamavuga ngo naje zajayo ngo bambe ikibanza. Yamasura abango uzosanga Yesu. Haleluya. Uzosanga Yesu, uzosanga Yesu, uzova mu mubiri usange Yesu. Amen. Abazosanga Yesu nabarize imitima yabo. Amen. Nabarize imitima yabo nibo bazosanga Yesu, nibo babikiwe ibibanza mu ijuru. Kuwa gatatu hano uvuga ushize pasiteri hano raje tubwira, hano pasiteri wigishije hano atubwira ibijanye n'amakamba. Mwazumvise? Avuga amakamba ngahe? Atanu. Yesu ashimwe. Abera bazaha tuzaha yego ni ukuri. Yesu ashimwe. Haleluya. Nubwo tuyumvaga ngo natanu ariko ni menshi cyane. Yesu ashimwe. Amen. Ariko reka mbabwire rimwe muri amakamba atanu, rimwe muri amakamba atanu rizahabwa gusa ababoneje imitima yabo. Kuvuga ngo Yesu yabwiye Yohana, aramubwira ngo uneshe akanesha intambara zo mu isi. Haleluya. Ngo azicarana naje ku ntebe. Amen. Uwanesheje, uwabaye mu mubiri akarwara intambara zo mu mubiri, akarinda umutima wiwe mu mubiri, akanyura mu makorosi no mu myango no mu myonga no mu misozi no mu nyanja no mu mitego, agakomeza urugendo akagenda agahuruka hariya. Nzanezezwa n'ijambo kuri wa mugani Yesu yaciye abantu bitaranga. Yarabwiye ngo umutunzi umwe yagiye kuzinduka abantu itaranga. Ni ijambo rimwe risongiye kuvuga nze yinezeza. Igihe yagarutse yasuzuma wawe itaranto ebyiri cyangwa zitanu, urumvaga ni babiri ni bungutse, ubundi umwe yarahishe. Noneho abantu bahawe zitanu bahawe zibiri. Shebuja ngo arababwira ngo nimuze mwinshi umunezero mwateguriwe. Haleluya. Aravuga ngo nimuze mwinshi mu munezero mwateguriwe. Warawuteguriwe n'uwawe. Ngwino winjira muri uyu munezero uragwe wino kumuragwa. Warabiteguriwe kuva kera. Impamvu ni iyi yatubinjira wangaho nuko yabaye umukiranutsi akiri mu isi. Haleluya. Tuzaja mu ijuru. Ariko tukiri mu isi tuba abakiranutsi, tukiri mu isi tuba inyangamugayo, muri iyo myaka yawe birashoboka. Yavuze umuvugabutumwa wacu, haleluya, avuze ijambo, aravuga ngo ibyaha twakora twaba twarabikoze mu myaka myinshi. Imyaka yose umaze wenda hari ingeso wagendanye nayo, hari kamere yawe wagumanye nayo, unone ubu ngubu ugejeje muri iyo myaka ufite. Haleluya. Yavuze ngo ntibisabye kugira ngo yihane, kuko wasubira gufata ikindi gihe kingana n'ico.
yavuze ikindi gusa ngo gitonyanga kimwe cy'amaraso ngo kiravuga ngo siba kimwazumvise. Haleluya. Igitonyanga kimwe cy'amaraso kirasiba ibyaha by'imyaka 40 umaze. Amen. Ushaka gutunganya ubugingo bwiwe kugira ngo azaje mu ijuru, ni igitonyanga kimwe cy'amaraso gusa, uwo mwana ijuru rikamukingukira. Ariko ukomeza guhisha agakomeza kuba nka Namani wambariraga imyenda myiza myinshi ku bibembe. Muze mwumva Namani? Amen. Namani ngo yari umubembe kandi yari umugabo w'ingabo wari uzi kurwana, ariko ari umunyabibembe. Haleluya. Ngo akambara imyambaro 10 ku mubiri kugira ngo ahishe ibibembe byiwe. Yesu ashimwe. Hari abantu bambaye imyambaro hejuru y'ingeso, hejuru ya kamere bazambariyeho, bamara bakazarira ngo tuzoja mu ijuru, ngo ijuru ni ryacu. No sibabeshe. No mwibeshe. Haleluya. No. Dibibaho mu ijuru si irya mwene wanyu, mu ijuru si irya papa wawe, ni ijuru ry'Imana yera. Bibiliya yavuze ngo ijuru ni iry'Uwiteka. Ijuru ni iry'Uwiteka, rizajamwo abejejwe, rizajamwo batunganije imibiri yabo n'imitima yabo bakiri mu isi. Ijuru ry'Imana ni ijuru ry'Imana n'abera. Gira mubwire ijambo, tuzaja mu ijuru. Kandi turanezerewe ko tuzaja mu ijuru. Ariko suzuma ko ndareba hano twareze ako kamwe ko twese tugahuriyeho. Amen. Twarizeye muri twebwe ntawe uvuga kuko Yesu atari umwana w'Imana. Uko turi hano twese, twese uko turi hano ko turemeza ngo Yesu Kristo ni umwana w'Imana. Tukongeraho n'ijambo ngo yarapfuye, yarahambwe, yarazutse. Tukavuga ngo Yesu yazutse. Haleluya, haleluya. Yesu yarazutse. Aho hose turahahuriye. Imana ishimwe. Ariko hasigaye naho umuntu witije umutima wawe. Amen. Umutima wawe. Amen. Nta wundi. Umugabo ntazasuzuma umutima w'umugore, umugore ntasuzuma umutima w'umugabo, umubyeyi ntasuzuma umutima w'umwana, umwana ntasuzuma umutima w'umubyeyi. Umutima w'umuntu ni we wenyine. Wewe gusa ku giti cyawe, naje ku giti cyanjye. Nimba tuzaja mu ijuru, ibaza iki kibazo ngo sindatunganye, nzajayo. Turimo kuvuga ngo tuzaja mu ijuru, tuzaja mu ijuru. Nitubara kuvuga ngo tuzaja mu ijuru, nusoka hariya wamwanza kubesha, wamwanza kubesha, wamwanza guteranya abantu, wamwanza kuvuga amagambo atariyo. Reka nsoma akantu kamwe gusa hano mu migani. Si akantu kamwe, ni umurongo umwe gusa, ni umurongo umwe mu migani. Igitabo cy'imigani nzoje gusoza niko ntekereje. Mu gitabo cy'imigani 28 dusome ku murongo wa 21. Igitabo cy'imigani 28 umurongo wa 21 haravuga ngo kurobanura ku butoni si byiza, ngo kandi si byiza ko umuntu acumuzwa n'akamanyu k'umutsima. Yewe akamanyu k'umutsima kazabuza umuntu kuja mu ijuru. Akamanyu k'umutsima kazabuza umuntu kuja mu ijuru, kandi yararirimbye kuja mu ijuru. Yaragavuga ngo nzaje mu ijuru, ariko akamanyu k'umutsima nibirivuze. Mu ndirimbo ya Salomo igice cya 2 n'umurongo wa 15
aravuga ngo nimudufatire ingunzu, ngo byajana by'ingunzu ngo kubironona inzabibu, mudufatire ingunzu byajana by'ingunzu, abantu bagwijije ibyana by'imbwebwe muri bo. Amen. 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 Rinda ibyo byana by'imbwebwe muri wewe. Rinda ibyo byana by'imbwebwe. Ibyana by'imbwebwe aho ni twaha duto. Twatundi tumenyerewe. Byabene nigi wabwira Yesu ngo mbabarira tuzo bibuka ko kwari cyo bakoze. Ibyana by'ingunzu nibyo zonona inzabibu, nibyo zonona inzabibu. Akamanyu k'umutsima kandi gasuzuguritse, kandi gatoya, ya mvugo ya minsi yose itanezeza, idashimisha mugenzi wawe, itabwira mwene so neza, kandi kamere kaba muri wewe. Watangiranye nawe umukobwa, urabyara uraca, urukuruza, haracariho akageso kakibana nawe, tikakubujije kunywa meza, tikakubujije gutega amaboko haleluya, tikakubujije kuba we uriwe, ariko kabana nawe urakasa. Haleluya. Ako kazakubera akamanyu k'umutsima, kazatuma ijuru ikingwa ku bwawe. Amen. 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 Kuwa mbere ikamvuga akantu kamwe umukozi w'Imana twishe yavuze hano, twari dushingura umwana hari kuwa mbere hano hari. Ikamvuga akantu kamwe uwo muvuga utumwe yavuze, simuvuga bari bahari mwaramwumvise. Amen. Ikamvuga gute? Mwumvisha ko yavuze ku kilo cy'isukari. Abari bahari mwumvisha ikilo cy'isukari cyagaruye umuntu. Ikilo cy'isukari cyagaruye umuntu. Arabanga umuntu yaragiye arajangwa aragenda ngo abona imihanda myiza igororotse imeze neza cyane, ngo yirukanka aragenda kabisa, aragenda yumva bimeze neza, ngo ajya kugaririya. Umuntu amwitanga imbere aramubwira ngo wowe ngo ntiwemerewe gukomeza uru rugendo. Ngo arabaza ngo ese ngo niki, ni impamvu ki ituma ntokomeza urugendo? Baramubwira ngo wabesha umuntu ikilo cy'isukari. We subira inyuma, wabwiye umuntu. Haleluya. Ni bene kuko twicaye hano, uyu musaza akaba atazi kwandika, ngo akambwira twicaranye ngo nyandikire, noneho namara kumwandikira ngo niko umuntu yavuze, ngo amare kumwandikira ngo asohoke yamwandikiye neza, ngo aramubwira ngo nzaguhereza ikilo cy'isukari. Akamanyu k'umutsima arirukanka mu muhanda mwiza ngo ndahugaririya, cya kilo cy'isukari kirahagarara imbere yiwe. Yewe wasezeranye ikilo cy'isukari ntiwagitanze. Bakirisitu, reba amasezerano wasezeranye, reba isuzufuka, reba akamanyu k'umutsima kari muri wowe, reba akana k'imbwebwe karyamye muri wewe, reba akazakubuza mu ijuru. Uracafite okazi, uracafite uburenganzira, umwanya mwiza wo kuvuga ngo reka nitunganye, kuko haracariho umwanya. Urashobora kuvuga tukazaja mu ijuru. Ijuru ni ry'abera, tuzasanga Imana yera, tuzabana n'Imana yabera. Murabizi abanyabwenge hariyo bamwe bavuze ngo mu ijuru hari ibintu bizadutangaza. Amen. Tugeze mu ijuru hari ibintu bizadutangaza. Ibinyabaki aravuga ngo tuzotangazwa no kubura abantu twari tuzi mu isi, kuko aribo tuzosangayo. Tuzatangara kubura abantu twari tuzi mu isi, kuko aribo bazabayo, ariko ngo tubabure. Arongera avuga ngo ikindi kizadutangaza, iyo si Bibiliya ni abantu babivuze. Ikindi kizadutangaza ngo ni ukuzabona abantu mu ijuru tutari tuzi mu isi, kuko bazarigeramo. Ibyo bizatangaza abantu. Haleluya.
tuzaja mu ijuru kandi ijuru ni ry'Imana tuzasanga Imana yera. Imana yera tibana n'uwanduye, tibana n'udafite umutima utunganye. Uracavuga n'akanwa kawe n'ubushaje ariko uracavuga, isubiremo. Nushaka wama wisubiramo ukiri mutoya cagihe jari meze gute wamuza ugeze none uri kuritegura kuja mu ijuru. Mene data yavuze reka naje mbivuge. Amen. Amen. Nubwo Yesu atogaruka ariko twebwe turi hafi yo gupfa. Nimvuga ko ndumubwire ngo none basabiye gupfa ariko kandi muzopfa. Nanjye nzopfa. Bwana asifiwe sana. Yego Yesu nimba atagarutse ngo impanda ivuge ariko kutwese hano hasigaye nje ntabwo imwe ngo tugere kumva kubera imyaka tuzabagaho tuzapfa kubera imyaka. Sibyo? Imyaka izatwica, imyaka izatwica, imyaka izatwica, iradushoreye imyaka izatwica, twebwe imyaka izatwica. Haleluya. Aho witeguye gute? Muziko yukuja mu ijuru ari guca mu rupfu. Kuja mu ijuru no guca mu rupfu. Nigeze kubivuga ahantu ndababwira ngo tuzotubabara twari kukiriyo kwanigisha kandi ngo tuzotubara tukavuga ngo umuntu yapfuye tukarira tukaboroga tukavuga ngo nakayagiye we nakayagiye we nakayagiye, ariko twigisha ngo tuzoja mu ijuru twese tukamuhaguruka tukavuga ngo Imana ishimwe ko tuzoja mu ijuru. Inzira kuja mu ijuru no gupfa. Uyu wapfuye kera yagiye ngo usigaye niwe utaragerayo. Imana ibahumurisha tuzoja mu ijuru ariko ijuru ni ry'abera. Si gupfa kugenda gusa ngo tuzagendayo. Ndavuze ngo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza hanyuma no gutunganya umutima wawe kumenya ibiwurimo ubikuremo hanyuma tuzaje mu ijuru. Imana ibahumurisha.